Hadin ki jing ya kendu jong ki rang bakur lan ne ki nong ilam kur jong ki kur baper ki padon hari boy district ban pelong ya ka wei ki kenhun lan ne ka sanjuk la thau ya kini ka kenhun ka bladon ya ki nong ilam kur jong ki kur baper ki padon hakene ki district ha ka jinglong presiden uba RR kensai makdo baruba Rudolf Bon Makri kumu secretary rankat ki nyongut ki nong kit kam ki balajit ha ki kedan trikam baper kentup de ya ki ar pusan ngut ki dikhot ke executive committee Hagini kesengi ke pemerintah ketahak arpau terik unaitung arajar arpsau. Kinong ilam jong ke senjuk ki rang bakur lane ke Central Executive Committee kilawan poi henong po riboh district na ke bentaban penskem yiki kinong ilam bat kinong kitkam ki balajit da ki rang bakur na ke district riboh. Hadin ke jing penskem keladon ru ke jingya tai bat ke jingya keli bat kalami ru ke jing keren halor ke mat syauboy. Namar gini ke mat syauboy ke don tang hari boy district. Bat kumjuru ke mat halor ke aijat kepa bat ke aijat kemi. Namar haganik district kabalai syonglang bani saalang da ki weipat ki jaj benriu ki bom day ki baajat ceke kemi kum ki mikir lane ki karbi bat ki berngar lane ki marngar bat ki wei ki baajat chau kupa bat kumba don katto ka ne ki khasi ki baajat chau kupa kini ki jaj benriu ru ki don hi ki baajat ceke kemi kum ba ai da ki khasi halor kene kamat lai jengran ru da ba airwinds ke sutengah ubadiu nong aktin jong ne senjuk na ka sengkemi ubalabatai halor kene jing ajat kpa jong ki khasi ha ka baulong bah pedang kesau kesian bat ke jingkle jong ke politics kala mi ke jinge ye ke jai penreu khamtam ka long kur man kur baru long ru ba ka long ka sang ban ai ja chau khpa lani sya ka mekha bat ka long ru ka sang ban kini ye ka kur ka ja jong ka kentei habai kran baru ba RR makdo umreu rangba obla sya pen scam bat shimti ye ka kam kumu presiden jong ka senjuk ki rang ba kur hari bah district ulong ba jing penlong ye kini ke kenhon ka long ka ba hakmat ne Kade ke jingdon kam ban penne pensa ya ke jinglong kerpang jong ajaj ban reu ha kiriti ki dustur bat ka longkur long jaj bat ban penne pensa ya ke rukom khenkur rukom khenjaj nalaru presiden ka senjuk ki rang bakur khasi jentia upa RL kharpran ubala sim ya ke benta ban penskam ya kini kinong kit kam bat kinong ilam nari boy laidon langru kiwe kinong kit kam jong seng kemi ki bakentup ya uba yalam lin lengdo uba de joint secretary uba kensai im uba treasurer lembat kiwe Hapden kasau kasian mo ngan ong kasau kasian jong kasensyar pai ba hapden ka jintawa jong ki yin kisan ya kayo ba hapden ka jingwa ya ka jingim ka khamba ha kali ka jingya phalo politics ka jingya kami ba ya ki nong rim jong ka jat rim kamtam ki nong rim ba kalong ka ba sang ban aijat sopa sekamai ka kabalong sang ban kini ya kajai ka kurjong ka kentei na namar balai anda le kumta ni bon kijing ba ka suka suman kawan sa syong sang kawan sa kajinya bakla mo kajinya dai temdon syong ka buram mai ka temdon syong ka buram kur namar kata ro di ko ka nomrem ka ni bahaba bi ong ni dai jat berdiu ajak bi te kamut kadon ro kajing buram kala pada mereka moi mereka pakai ki da ki kha bi man ki jomi te menta pada ke ka bamai ni kalong ba ni ton kam ban pengklai ni ki nong rem jong ki sankur lengba ka sanjok namar balai ni ton kam ban penpaus ko perthai ba kini kita ki bakam kodor ni pani ksel hila ban rong perusma tam hila ban rong ubreu dak kayin na kaksel hanai dalam himdon kanong rim haka kurjai dalam himdon kata kanong rim kaba ni itu yang yalani kadur khamat ban ong ni de khasi jantia ni de boy ni de jantia ni wan ni her paten na kandai kata kalapur ban mentah akan ni kajing ya penting juga politics ngai kai ka ba etam ini kalong ba kadon sekali kajing temu kaban penduk no section kajing syam tak kasi katu kasi bangai keren di Pak Pres bang don kam bangan keren niat section pi nomor belai haka sedang hak ndai Pak Sopunyo hadien bagi pareng kilami kadok kasorka dominion jongkari India apa dia sorka India tako memang lipat yo constitution jongkari kai ke baca layak tet kata standstill agreement hak bala ong ba
light na ka kendaw ka siap kariti ka dustur kau kawa ka excise ka sarkar ka dominion government juga sarkar India kinumla man thau ai ni man kata tang si inchi ya kata la dapat scam pada the instrument of accession ka bakren sai kena kimat kumnong yate hanai ka basnosi yang i kalongba ha ka por pawan ka constitution juga di India kajing kalau mbak klaim ke instrumen merger sans pak kam kita ki princely state ane hima siem apa ri India ki sign ya ke instrumen merger ni klaim sign ni yo ta kai ka Supreme Court hak na ispak sam kendai hakarai jong pak jong siem Germany bau challenge siem Germany ya ka bor jong dis council ban penyai hima penyai mo yaki ilaka the Supreme Court ongba nim so kumno gini siem khasi diwan rum supaya India hanrai imat kadai by constitution marni yo ke section dan mereka kata kadai ka berngot bah kata mo la de kiti sans patam ki sign yak instrument merger kumno mangi ki baka demokrasi ki ong baka kani kari ka baka sansa patba kadi ka thumai jo sansa patba report ngilong si India pada musuh kumno ni te menta ka ka bayate yang ni bakari India ka jingate jongi bakari India kadai hak asasi menta usiam ubak penyak isem ulai menen sedali namar kala poi kepali bagi orang amen na deban pertama ya kenika sitsero ha ya kita isem di bawah ni ro wilayah dan mentah khamtam habang ni ya ka jimut ke jogi mat ke join ketika join parliamentary committee ke bawah Oslo kemina ai pun ke jimut ngai ka ke bokong santam ke jimut ke bangi ai kalomba ki riti ki dustur ke jogi ki dor pasnom no ki dor barai ki dor bar ilaka David itu opokan siksa. Yang ajak beliau ajak kami jongi. David itu dekat pasai kena. Ngah ka jingthok ka banga ai sopoka ka join parliamentary committee ngong ba. Don kam ya ka siksa dul bandon di chapter teh. Ka chapter jong ka Assam kan nya ka jong margi ke riti dustur jong ki ka per. Ka jong ka Tripura kan nya ka jong ka Mizoram kan nya ka jong. Ka jong ka Meghalaya kan nya ka jong. Kanum don so kecing tu ko ta kumarong mata ngin tip ai ngi tu ko ai ngi di namar surong kelum ba ba ka mga sosi kalong ba ya ka siksadol na perlong ya ka political document ka political chapter jong ka constitution ba kin tem ni kini kicing ya ki kin tem ni kani kicing ya like dot kum ki bodo ha kum ki karbi terter ki mizo terter tahang ni ro ngakwa berkemau kiba na kalian kesenjuk impat yok lah banyak kan dengan pemerintah ni don kam hiban ai ke jimut sosi ya hang ni bat hapok jai ke hills ro nomor jai ke hills ke bidang don kam ha ke jinyarap nomor kan kom trikam tu ki telot ha bagi hapan ai jimut ka ai ke lenti ke bapiang tamba kin amen ya kesenjuk pemerintah ka Supreme Court hakarai ke jongkar ka bagi court Regional Provident Fund Commissioner versus the Shillong City Bus Syndicate kalau ong buat ke parlimen ro kamla antau ai haki subject ki badan hapok paratri jong section kamu buat ke state government ro kimla kita subject badan hapok parara Indo Masyarakat Kalau Kebetulan Kalau kamu tung siem tung ramah snow Kalau riti ke dustur ke jongi Kalau kamu ya thok Kalau kamu ya polite dok Kalau kamu penyak di snow kita barok kita dah bawa ke parlimen ya kini buat ke parlimen ro kamla an pas ke state government lele te kam don bot ya kani ke jing kodor coba sik sedul mentani hapan keren ni kan
kecil kodoh jauh kisah. Don kiba ong ba ni don kam dekat 371. No? Ka 371 kata ka day ka sudai tang ka special provision yang state kiba per dai tang ini entrega. Ka day lu ka provision ka bahaba ka ju kerdan baka artikel plais pak nyopo jong ka Kashmir ka bala sa no. Hantu la bisim ka duksa jong 371A. Ka bayde ka nakalan. Kaya ka ba siya? Hawai hantu ki ong kan manung ta gitu story gitu komunikasi gitu penyaksian dia Henry sekarang kita chapter pada gadon ba aibor yo governor ba sensar bor kita kibadon kita no kum batuen sang district thokot kantang na dugi por pareng bong bohoy kamut ya ki karbi kamut ya ki non karbi lane kamut ngamtip lagi ne ki perarang ba na ki kurba per ki manjur na em pedeng dungi ki babon hang ne ki babon mani ki basdang naga kurma baburam ye chaman magdo kenaro ngayo si tembrei abiji syam nala kali bahasa ki gobhara ja ngide ki maliwa lane ki malai lagi oh di babon ki basdang lagi tin ma pate kinde ki tu ki lalu lane ki tiwa kilalum bat ki tiwa kilalum tiwa bat ki karbi hadu mentaru kinangi syong kiraya sarakan kasitam haban pendia perya ki lakno bagi dan nari cekko temen capat ki babon na pring jongi nilai wana ni ngong migi ki boy ko mod bagi syem ka identity jong ki karbi temen capat apa joga ring hoi pat mentah hang ni ki don bon na pedeng kini pararang ba originally kita kaki, dan mereka ini kim kran karbisu, kim follow show ikat ustur lagi karbi, mereka kran no kum kran di sih, lalu kita non karbi, jadi mereka kita non bon parti senong hang pat, pokok dari pohon, kibarang day ki pure karbi ngamut bagi barang kran karbi, kibarang aijat tu ngai syaga, siapa? Kumjuru yigni kiba ngin ong to mentagi ki mangar ko mangitip mo ki mangar ki ong ini kan mangar dan re mangar re sisa to ketika tin ke belong modify kan dan re ki pernah pada bersyat ki pernah lane kita tin ke bagi ong morong gali de mentapat kini ro habang wat ki sisa kimi na kimi hi naspo asam na ne lower asam kita kemudian kipling tribals jong kejelas aja. Pagkup juru kita kisiem bernar bagi kisiem bro kiri dan juru kita tribal deh. Kini mentang kita babon, hagi generation kita banang ki ong belakang he kerta ki dan keren itu kita lejong. Ki bo de hi kata dustur lejong. Ki aja hi syok pak. Ki mai syak kami. Di jadi kenduk pak hang ne gelong. Abala ong hang ne ba ong la ban bangin bagani ke sejuk kan tre lane kan ngin bun baik kecil itu giba acak kami material hatu kalau kau ya iban ai gerai mentaru lane pengin sim gerai hatu kam lomba pengin perkat nak bentar ke future pan mak kuno ngin kan tai gini pande ini giba long hakejuk deh bagi dilong hakejuk oi pagi ki karbi gidang don ki brang brang tim karbi ni ki ba elo ki ong bom de si ki karbi meri orjeling ni de ki karbi la ni de ki lumpa ini dang nyim semlang super brand de ta atau nyim lamo ban kentuk ya ki pun kita apa example marga example right karpati nang ta pa la dang ya chati shiro pat ki de ki diwa ki lalu mo sia gitu isong stesero sampo desa tom siang makodo right makodo majong itu tetet itu begini kita di balpa di jadi kita di wanra dengan di penduk pejongi kebanggaan yin siam sitom sibun kumkin noy lamban saya lain yang ibadah ni lah bahasa lain ini habi benyakit lang bagi ibadah ide kita balpa jadi ni kalau ini lek kuno jadi hukum ini. Jadi kalau tang pengawan rakyat kerja introduction, masuk pansim dengan rakyat mentah, kalau persyak dengan rakyat segala macam, boleh. Kali pagi saya jupi kalau saya dapat isu ke bagi dia
rai mukmak hani kemlong ke bawah nama ketua kami ke standing raja sejuk sehingga kita kan kendo jangi central body sengkeme bagi nong ikhwat dan pori hoi hingga ke bangin sasyam ya ke decision ke baskam kalau tanda pelong ai ke plan bil dan begini kita baru ke bangin tingkat bagi HGC pada kamta me ke bangin si kendo ya ke jal kau suku ba ke bangin sasyam ke rang ba untuk pelong badai ba begin site lain ni ke mai ti ketika juk utai kalau modern ya ke berkoi ni haban kelah de se teng ki bahap delete dan teng haban net bensa rai kum kesduk ini stand baik jaga matrilineal system ada mentah tempat berkelang ti kata komentar ba on dari ba sem ni singin tanya thede tai ndak ipot tawan jawab terus kadang kadang kam ke bahaduk kata kapla bantek som ya kilomkur menjaj nak mentah mentim ya kejaj riu nang bagriti di stur ke bangi julet but hari boy ku mengalawang mene mar bangi khle tan ngani dingi som mo bubun narum naneng kewan ne batram batnar boy berwat ngi kham apan le tingana bhai gane aku tinggi di banti tinggi langkur menjaj mar batang lapaklah ka sim langkur menjaj lapaklah lu kita ngeu beroi ka jing kerpa jemi kenung yalam dalong na kebentar ka bha kamnya ka som ai ka som riti kristur kene ka riti kristur bujungi ni kerpa dia ki kurbaro kindon kita berkur kur bijungki bat mungkin ya snok tilang mat kaneka central budi gejungi lang bakre boy district bat ngingi skem made lang bajong kata nginla ya ka ban wandra ya ka jai mendri ku ba khuj lane ka kham khuj aka imlang salam ni ai wai shapi pran nyau lai wei khendai hendru gi wei ar nyau lai